megalayapost.news. Usamla Felix Alvin Nungsik basyong basa hanong po matakas ulapni pay ba kaway ka jikay lekay kilanmen malatip ru hakatin ng way kajing lekay gym kabri kaway na kajing ang nud yung las lemba mada kajing trash tom kani kajing ang nud yung kalor long no matakas ya kani kajing kay lekay gym malay kerteng Alex Gym join the fitness family wan mentri pay ba daw MLA kanong po ba Meryl Bonds kumukong san barengkat kajing don lang usamla Felix Alvin Nungsik bahayang sem balakerku bateng kentang ru ya kene gejeng lekay gym daw father Solius Karpran astan Paris Bris kano Paris kumbalapan pau daw samla Felix Alvin Nungsik gejeng ang nud umat pri kene jaka ya lekay gym kalong bantun seluruh kun samla kadong kathai no po bakin imsngi ani ban plek jimut hagi kamne lekay sport berkawai na gejeng ma ka bahab hakini gesi kalong babun na kisamla kilangop hagi jingdi besniu kamtam gejeng kan re jung drong bat lada kisam la plek jimut pat hagi lekay sport kin la shibun ne ki besniu kamtam gejeng ma jung drop pau yung songo yung play. Agad yung por na marbangi sutu ya kan ono kam ke bangi ngile. Tolong lomba ada kita ngalam ke yung play play kamera. Abang idon hak bekum ke ni ke jaka ban senang ya ke ni ke gym dan ni ke jaka kilometer ban exercise nak benta ke kot ke khia ke jungi ikun samla ro kumju belarang ba belasan ro kumju. Ngesngo ban pen mau naka tim ke kut ke yung play ba kano benta ke bangi ni kersang pendep kalong lomba de gijing alam bijong play sam chispa arkunyo ko la dau try unti gaying kiminat len ai gibate ka kan mangtang isutu biang bakane ka jaka kene ke slam banio ai gijing kai kene ke ying baro pada ilakerku ingin scam bagi sangti don bor bijong play kan yai don rekan but Pak Felix kumbu try instruktur gijong pi gu pidan baro ki trainer gu pidan hang ni bahkan long sisa gijing mento ya ga dong ga kan ya ga snong ga thau ga jong ni baro away de hagane ga por ni da sukumen sisin tingi kitbok ki riang ni pi beli nong kerku nang yalam don dongkat gijing ga sem baro bagi jing tumu ba ha gijong pi long na kom tang gijing mento jong ki bopun balang Mesibon ni pi bukti ini media gani kaliang te ngai kuble baro ngai tong sap kuble ta kan la pun pe kan thong ji ple junga yi ka kui kaliang hi gade ring ba ngai ang ko kan samla ani ki korma ka jing ki bun ki jing ki haro gini kam sneu e jing di jimbam re ha dia pun ple kan ka jim pa kan yarap si bun om tang samla ante ki ramba thei chenrang i baro kiwandan badan ka mesim sha wer baro ki samla ki ramba thei chenrang kalong kemala te kinuan pen wan ni wan keli wan persang ro kan bahai ki nomor bakador ro ngabu ke babah ka barem ngabu kador ka praspa ka di menteri kabai di admission ke DB Araja te karni ko sawan saya keren kilawan saya yo maka pak bro isam lagi ke berla i koi kinuan simla kapor ke napami resi ko op kin akai ta po sekentak kelabian kapor ki kan perwi kamat megalayapost.news.